Hallelujah, praise the Lord. El Mendoza Joe Caposo Wiaieng Bible School online. Iwat assignment saban. Toda bon live Facebook. O kate Dahme Jesus Wiaieng at Mour. Saban share masanin God so. Ban share Mourin Sakiyes Mour. Lugi saktuaw. And so what ban share minute telemau ban share to I testimony. Yamunay Mour mon kauno katstona nay mongyong. Dahme uyawi anso makauno. Dahme ala tay lugelong Jesus na nay Mour. Wugla kan may klang. Jesus katlong uwiya na nay Mour. So, wiki testimony kay patak. Testimony ka tra. Memia quote kintatok nan Mour na ramas. No yata pilipilen do Wiaieng. So, ibang focus ako nga drama. Pitak may sa pangala may ban ay testimony pan sa pangadrama. Sang point siluwo. Yamunay Mour mawa. Dahme uyawi no alota ay sa panggot. O wugla kan may klang. Kauno katlong uwiya nanay Mour. Kaya day Jacqueline ikin Santiago ang sa Mimi Bombay ay last name year lambay walo ipot kunin Fiji ni ikairta Bombay kiniyang kautak songkano kaibak coach Mimi likinay Mour pueki ima Mourin deep pun sasa susongkoros me deep ikaperenki ngoy seriman miseri cho ay babanono mo ipasang so niya ikairta ikin menyan tuwa seri kan me aral babanono upopod ikan kapaya seri kan me miaral me gotaral tipso so ikugotan pitch panenay sa chupaya mau sa bais with bigalap kamakam prenay stepmother puegi git kara sa sakot Satan lituhi at Mour so jame got mau red baba bigong wunaning selia pesong kan sa kaun white rena pod so tirin pit serit tirin wan kapet jojo se sakarakan jor me se asa second bennett second so je parents so je bebol sa kaktiar se me pinginsal at Mour so jo mau me at neighbor kan tonat penene reosa iskit bonat so je me got mau red so ngai ko tai kiki ang yai ban school mau ban nanchi ngai school ban changasang ay penene mem pompe nganen kai lok chorau dai mongyong isang barya isak silo ipayamaw kiti kauno kapaye kinyo ta chotoni sasai aplim bagang goch kamelele egitomiya yan yang aleti scholarship sang Australia government in Australia po na school po yung kakato Morin College UM nagsanger iya aleti scholarship and so namparo chame nagsang ar ngoyar ko la Fiji and so may little Fiji school na pali fail steli Egypta lalo chapta maye ani ay kokola wa moni yu kokolan kokokilay lalo kong so ay lalo ki ay panine de meman apan so may fail na school yan so may chapta ya mama ye sili pwede tanya ka chukan fail kaginyan lalo kong ka chukan fail ayan ki po masok ang uti yak lapalap alawasa panso may fail chapta ya mama ye chapta ya pakitar papa I can call papa ngay ganinda ibang pro fail na school is chupoy tay sa school la akin da kapaka binday kapaka pers chulupo iurano yu mamao kanchu koyo university ma so jak sincere chugujuk abukin mamao selemonton school kan amani yang ayo anda kasaulang akakin sang gendayeng saulang at kaleta Christ in the rank koros and so what sa misa sa tamin din na pitu basapang ilama makola sa rauyo imisaulang anda so makasaulang kasi bang dakakin sang gendagi fail you can fail o matawayar may pampur
so try ko por. Atanam make solang Jesus pan real to you. Jesus pan melel nanamrairan. May moment men wrong po atanay which ay yanano mekot breakthrough. Ipot yesan ang tamim lalo. Pwede dati pulalan mo. Kasi men wrong po momong kikitong niya answer. Abanda makmiya Jesus na namnong yung. Kacaman ginsang-sang. Ngaban sigula pa napala, miyar marainin kot, miya pabulim kot. Irong-rongin niya ng rong amaki. Tamen tintao, men buya, tay pa miya. Anda ka ba mo itang Jesus na namnor. Bang kapag kitipam kan ko, lukelong ang poundan, katulong mo kakao namnong yung. So imi uya, nan mas walu, gituwa isak limaw. Glok limaw ni sojuk dan chugo, kaya kum sarawi. Kaidek nan barayo, kaidek wasa reskicho. Kapag enta yamu manamba mo Jesus am no. Kapag ko sa main Jesus ngay bit main Jesus. Makong yung ay makong yung. Ngoyar mas tipa naman. Katlong na naimong yung katlong na naimong yung. Kaunta ay more ngay kaunta ay more. Okay, uya kapag ngoy alalasang with tears o chakakudi. Tuetra men mamau keu alaya panay sa traga control ya mama yeki ayana na Jesus rimo ketuo wegi ay melelgi ay mendugelong Jesus nanay Mour rano is chumanokela lel ranwat is chupan manokela rain wegi an sawoji sulakak loyaswe Imanda yang yung ay kan isulakak lo kaya suwat so murin aleta Christ way chapter witness waklakan sa ikja meman tanan ko wakla yasa poyeki isulakak lo kaya suwat ikinalasang paninay na inonor kan pumasok lo kaya suwat rameak lapalap kamu tingay pota alasang sila sa manor ko lo kaya suwat tong Ikin lo kaya suwatong armas koros, del riyay ka na ibaba. Ay nono, ayang kalayanti. Seri mo ko na ang lakaklaisis na nanel. Himo man ngoy. Okay, aprano. Isola kak lo kaya suwat. Mantaw ya pasota misola kak lo kaya suwat. Armas lo kaya suwat, irong. Apo chukak kapatal. Chukak metakanong inda. Laban ta ngay bitaja sa wapila lo kaya suto esola iyaleta Christ biya ani esil ngay sarawa chiya tapoy iwat itakren yang taipam niya po yung kakelain anta kapang watak puk sarawa ko kapag kapinta ikan wrong men ikan okay back yan Sunday school anda mabang waksang pagkakalular kitipam kan Ngayon saraw po at long lalong, niyang bangka bakap o watawat o wuksang. Yayang at saraw ito sa ipsapal. Marangay bantay watawat. Chuparan ko po isan, minitchay sa kay disuilar. Korea kasi yung rana yung main court, mamelal niya court. Dito yan inangi. Inango pilikoto, kauna kito niya inangi. Ang sumi nangitar wat puksaraw yo kapag iging kakoti chole de mensan weekend and running school iba studio le sa kriyaw ayap time ang ko chole siluta tayo abe mo manay Mour wanay kasaliyang ko may yanano itugangi para tay kamele le mamiya ko pweki sangan matangan turun wakilakan begatin Wiaieng niya ay chapter biya sang ki baba peron melaute mela main coach melaute mo ito ay baba nonon mela riyay kan bang prowe kalokong rain main coach melaw ka proya la pompe ka nagsan school ibang gola patak yung rain me miya ipsapal miya wokila taming ong ki kayo Wiaieng niya okay so samurin mo kodo isukak pe kasalgi ni kasi mga sarot ya tapoy muren ran silu na ay ipsapalo Iwatagatang ngayon sarawi. Kasayaban ngayon sarawi. At yata po morongkan. Ipilrongan penihina testimony. Wana karani ngayon sarawi. Irong-rong alasangan
kadeden nen sarawya melel kumparong aramas kin kawid kin ka school dito napakatortong ya utaniya nane koko talapay kanan lang main nen sarawi ama kami misliwasa na tokiya okay ime yasa me eu karakterin god omnipresent wo jagat wasakoras God wasakoras o apan satang como mananen como me posan nikolok minta na tokiya islay ni pobdi so lakas kasinen puy kasinen ichubi kapora I wanay kapakap mo mamelet miyang insaraw kom kat wasa anatoke ya puy mengkon iba pobdi asa may pobdi mga yasukay dito ni wale na rumo aya chupta kapakapaisa sa kapakapanso ligin sa mat mga kat na lang gali puy yasa ikapakap solar ka kuti ikin solakon wasa ikonta wasa iwiya mama ye isolakon wasa konta wasa iwiya lokloya churor okay iwiya kokoror miya holy laughter isolakon wasa konta wasa kokoror murisang mo tuwa ordinary kon papol so sang luka pampong lilkulok payo ni suran and so may bat pasan tuwa protor nan utan ngoyo nan ngane yap workila wat kumiya kot ngoy Mr. Rapaki. I-challenge kumail. Okay? Nang koryaon current. Limaw isa kisu. Aramasa natin pasamolon Jesus. The kauno na Mour. Mour and mas. Insorala. Mour kapken Wiaieng. Kalangan. Kakela ka koros marongorong. Ay testimony. Midon Jesus sa Mour. Makom tuwiyo. Maganyang saraw yap sosa. Midon Jesus sa Mour. When kakadlong, kita la Mour, kay buya ko perangkot, kita la menong kan kabarin kan, oriam kabarin menong pan minang ko perangkot, niya amu memor pun sampawat, ikarabawo, makaw na kapang kita celarmas, celen duwe cai, kalangan.